والتهاني والتبريكات ومن خلالكم إلى الإخوة أبناء الطائفة الإيزيدية. آملنا أن تكون أيامكم جميعها أعيادا ومسرات، وإن تقوي أواصر الأخاء والمحبة بين شعبين الشقيقين الآشوري والإيزيدي إلى ما هو خير للجميع. مرة أخرى نهنئكم بهذا المهرجان التراثي ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. حزب بيت النهرين الديمقراطي فرع دهوك 9 من شهر شباط لعام 2001. بروسكاكا بيروز باهي بزافا مليار كردستانية تذكرن قد بيجتن خوشحالي بنابي انجمني بارزگاه دهوكي بزافا مليار كردستانية گرمترینو پیروزبایی و دستخوشی لهوی حجاب کن به هلکافتا گرانا مهرجانا چاشنگاری هیویدارین افجور چالاکی بردوان جبو ببن فاکترک و هاریکار بو خدمت کرنا دیروک و کلتور ملت ما نقاسم آلی ندیار امن دشمن ملت ما هردم حول دایی جبو برزکرون هلناوی و گروه هر گرینگی دورا شنگار و ناف دیروک و شورشن کردی دا دوباره دسته و خوش بن و مهرجانا و پیروز بن انجمنی پارزگاه دهوک بزافا ملیا کردستانه نه مهادو سال 2001 بروسکاکا پیروزبایی جتیبا دوبانی هزاروکا تذکرن کدو بیجتن جتیبا دوبانی هزاروکا سرب نافن سیمله ام و مهرجان البجنا جاشنگاره و هجیر و توتن جمع کرسه پیروز کن دست خوشی رهبر و همو اندام بنگه لالش کن لالش هر بمینت او کانیا زلال و بهرت الناف روبار روشن بیدیا کردی دا ایدی هر بجنش بو خدمت کلتور کردی تیبا دوبانی یا زار تیبا دوبانی هزارو کرسه مله نہیں مادو سال 2001 آمد بن برز نوكش الدواهرين قال شاركك ونريش لا يتفاش قلبا إيش لا إسلام بيش شرف شنقالي بنابي تيبا هنري ملي يا شنقار بخير هاتنا همي مهبانا و هر کسی که الفری آماده بوی بخیر بین او هر دو زاروک راوستاین لپیش بری همو بینا براستی تیبا هنری عملی او جیجلو برگیت قیز و خورت جای شنگارینا کرنا لبرواندا براستی بهاری کاریا بنگه لالش روشنبیلی و کومالایتی شنوطو ششی ورا هاری کاریا متکن و ام هدیدار نشهمی جهات حزبی کو هاری کاریا تیفا ما بگن ام بشین بان جلو برگا افکار بینن و زور سپاس يا دنيا امرناي ظالم ديني لو لو نجاكو بشوكو سنانك هم وجاي ازل برجاي شنغالي سكنين مبزرادي فالا خدا بكور كانوا بانيا دراب لو 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 يو خالي يا دنيا يدمرنا ظالمين لو لو أزباني خلقي خوي دلال دقم هودي ارسل مرة شكري باري الله تعالى يا بيجبري مجاني حبدالي خذ يبغالو سود لو 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 ظالم من توباي